Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foriol ac ai dymuno blwyddyn newydd dda I chi gyd a blwyddyn newydd iachus yn dyfeda'r peth pwysica. May I wish you all a very happy and healthy, hopefully, New Year. Lovely to see you all on this, the first service of 2023. Dear me, mae'r blynyddoedd yn chwibio heibio yn dyn nhw. Ond croeso cynnes I bawb, gobeithio gewch chi fendith o fod gyda ni. A fe un o'n ni I ganu ein hemyn agoriadol sef 70, number 70, geiriau addas elfed I ddechrau'r flwyddyn. O ddiw a llywydd oesau'r llawr, preswylydd tragwyddoldeb mawr, ein ffordd a dreiglwn arna ti y flwyddyn hon o arwain ni. 70. Dwi'n troi at lythyr Paul at yr Ifeiniaid ar gyfer ein darlleniad y bore yma. Paul's letter to the Romans. And if you're following in the Welsh Bibles, we're on page 168 in the Welsh Bibles, and on page 1147 in the English. 1147, the 5th chapter of the letter to the Romans. Peace with God through faith. Peace with God through faith. Romans chapter 5, verses 1 to 11. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch a diw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir cawsom ffordd trwy ffydd I ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith ac awn gyfranogi yng ngogoniant diw. Heb law hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddom mae o'r thrymder y daw'r gallu I ymddal, ac o'r gallu I ymddal y daw ryddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo,
oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr aniwiol. Go bryn y byddai neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai ac ai rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, a mae'n sicrach fyth ac awn ein hachub trwyddo ef rhag y di gofaint. Oherwydd, os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, a mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi ac awn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heb law hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef, yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Ychwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu unwaith eto rhif 71, number 71. Number 71. Yn dy law am aif amserau, ti sy'n trefnu yn y ddiau gyd, ti yw lluniwr y cyfnodau oesoedd a blynyddoedd byd. Rhod y fendith ar y flwyddyn newydd hon. 71.
Cyfle ni nawr I ddod ger bron Duw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Arglwyddo'n Duw wrth I ni droi ata ti unwaith yn rhagor ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn. Argyhoedda ni mai ti fel I ni newydd ganu yn yr emyn, a ti yw lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd, ac yno ti yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Derbyn ein diolch yn awr am dy law am ddiffynol drosom ni ar hyd y flwyddyn gyfan sydd wedi mynd heibio. Am dy haelioni a ffendithion sydd wedi dod I ni yn newydd bob bore. Maent yn dod ni ffallad y dosturiaethau fel dywyd yr adnod. Mae dy ffyddlondeb di o dragwyddoldeb hyd y dragwyddoldeb. Ac I ni'n gweddio yn arbennig felly ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn. A mae rai hynny falle sy'n I chael i'n anodd I gredu ac I ymddiried yno ti. Pobl falle sydd wedi siomi a chwerwi falle oherwydd amgylchiadau bywyd. Pobl ei gobeithio nhw ar chwal falle. Bydd yn agos atyn nhw nawr o arglwydd. A phar iddyn nhw sylweddoli a ni hefyd bod yna gyfle newydd yno ti bob dydd. Bod yna gyfle newydd yn dod i'r rhan bob yr un ohonom ni. God of all the ages, as we come now before you in prayer at the beginning of another new year, we come remembering all that you have done through the past year, the times you've given us strength to carry on, as it were. Strength and support, the occasions you have surrounded us with your love and compassion, especially during the difficult periods. The difficult periods which have come our way, each and every one of us from time to time. Strengthen us now to face a new year with you as our guide and our influence. Inspire us anew now to lead us forward in your presence and in your company as individuals and as a church here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain. I ni'n gweddio yn arbennig dros blant a phobl ifanc ein gwlad ni. Rhai falle yn cael bywyd yn ddiflas ac yn ddibwrpas. I ni'n clywed am lawer yn meddwl bod na ddim pwrpas I fywyd bellach. Llawer ohonyn nhw falle heb brofi diogelwch, cartrefi ac ei lwydydd cariadlon fel I ni wedi profi. I ni'n gweddio dros dy eglwys di bob cangen ohoni yn fyd eang. I ni'n diolch I ti fel ymhob oedfa am yr efengil sanctaidd. Diolch I ti yr holl ylluog ddiw am yr efengil sanctaidd. Yr efengil honno a gyhoeddodd dy fab Iesu Grist i'n byd ni. Ac ar ddechrau blwyddyn arall fe ddiolchwn I ti fod Iesu Grist fel ei efengil ef, yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd, the same yesterday, today and forever. Bless us as a congregation here in this church. Ac I ni'n gweddio am dy fendith ath arddeliad di ar waith dy deyrnas di yn ein plith ni ac ymhlith yr eglwysi Cymraeg eraill yma yn Llundain a nôl yng Nghymru. Our sincere and earnest prayer at the beginning of a new year like this is for you to bless us, to guide us and keep us. Lead us forward now as individuals and as a church. And use us all as instruments in your hand for the furtherance of your kingdom. Tad tragwyddoldeb, medda'r hyn emyn. Tad tragwyddoldeb, plygaf ger dy fron, ceisiaf dy fendith ddechrau'r flwyddyn hon. Trwy blygion tywyll ei dyfodol hi,
arweinydd anffeiledig, arwain ni. Beth fydd fy rhan ar hyd ei misoedd maith? Nis gwn fy niw, ni fy nhw'n wybod chwaith. Ai hyfryd ddydd, ai nos dymhestlog ddaw. Bodlon, os caf y maflid yn dy law. A dyna yw ein gweddi dair yn awr, a mi ni deimlo'r llaw fawr dragwyddol yna, yn cydio yn ein llaw fach eiddil ni, ac yn ein harwain ni ymlaen i bob yfori. Derbyn ni felly yn gymeradwy yn dy olwg di, wedi maddau pob diffyg a bai a weli ynom ni. A mae'n bod yn dod yn y difar nawr, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Well, blwyddyn newydd iachus a dedwydd I bawb. A very happy and healthy new year to everyone. A croeso i'n rhoidfa gymyn gyntaf yn 2023. A ni'n diolchgar i'n gweinidog fel arfer am ei arweiniad ac I Paul am ei gyfeiliant wrth yr organ. A ni fydd oedfa yma heno, there'll be no evening service here tonight. Sul nesa, bydd Rob wrth y lliw fel arfer yn ein hoedfa foreol am 11. Wedyn, am 4 o'r gloch, bydd oedfa'r plygain yn cael ei gynnal yng Nghapel y Borough, ac mae gwahoddiad I ni gyd ymuno. So next Sunday, there'll be no evening service here, but at 4 o'clock, we're all invited to join in the candlelit plygain service in Capel y Borough. And we'll be represented by a select group of singers, and I think we'll have to turn up to find out more. Bydd oedfaon canol wythnos, canol dydd yn dechrau wythnos I dy Mercher ar Ionawr yr 11. Bydd y cwrdd eglwys nesaf ar Chwefror y 5 ar ôl oedfa'r bore. The next church meeting, a mini church meeting, will be on February the 5th after the morning service.
Datganiad organ, Jeremiah Stevenson, Assistant Director of Music at All Saints Margaret Street, will give the monthly Glyn Lang Memorial Organ Recital on Wednesday, the 18th of January at 1:05, and everyone is welcome. Mae croeso chi ddod lawr i'r neuadd I gael te a sgwrs ar ôl yr oedfa, os nad ych chi'n wedi gwneud trefniadau gael cynon gynnar. Ac yn nawr, fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Well, as Anne mentioned, the next week's Plug-in service, please come along at 4 o'clock down to the borough. And of course, some, as usual, when the Plug-in opens itself to anyone who wishes to sing, I'm sure one or two will have a little contribution to make, as they do from our congregation. As I say, we haven't had really much time this year to get a group, as it were, together, but there will be one or two performing. So as Anne mentioned, you have to come along to see what's happening. As I say, the fact that I think Christmas Day and New Year's Day was on a Sunday meant that we haven't had that much time to practice, but we'll be there. And this morning's service is a little different to usual, because what I have to share with you as a meditation, as it were, for the beginning of the year, rather than a sermon, I will make from the communion table after this next hymn. So those who are distributing the communion will distribute the elements during the singing of this next hymn, which is 292, Dau Naw Dau. Ymlith holl ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn, 292.
ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem dal yn bechaduriaid. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. A chymod ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, hoffwn ni yn fawr petai rhywbeth newydd, ffres, da fi i weithio chi ac i rannu gyda chi. Unfortunately, or perhaps fortunately, as much as I'd like to have something new, novel and fresh to share with you at the beginning of a new year, what I have to say is as old as the hills, as the saying goes. It's much older than the Christmas story. It's as old as creation itself. In fact, it's older than creation. Dwi dyfynnu geiriau Pedr fardd yn aml yn efe cyn llunio'r byd. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Cyn gosod hael na lloer na ser hyd yn oed uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. It's God's great commendation of love towards us as humanity that while we were still sinners, Christ died for us. And this expression of love, it isn't written so much in words. Yes, we have the words written down in the Bible, but it's not so much written in words, but rather seen in action. Seen in an action. He commended his love to us by an act, not a deed. Actions speak louder than words. And at the threshold of a new year like this, it would be good if we learnt from these words and actions to commit ourselves to actions, not words. Go and do, not go and say or talk about it. Go and do it. Dyma'r pethau sy'n adlewyrchu gwir gymeriad person am hwn i, ynddo fe? A'i weithredoedd yn hytrach na eiriau fe. Felly boed i'ch goleuni chwythau lewyrchu ger bron eraill mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Doing, not saying. Acting, not talking. Dau ben yn fyr wrth fwrdd y cyming. Only two headings here by the communion table. You see, I'm easing you in gently to the new year. We have here, I believe, a double commendation of God's love towards us. Firstly, the simple fact, the plain and simple fact that it was Christ. It was Christ who died for us. And secondly, arising from our condition, as it were, which we find ourselves constantly in that while we were still or are still sinners, that Christ died for us. Felly'n gyntaf bod Christ wedi marw. It was Christ and no one else. This is the highest commendation of God's love, that he should send Christ of everyone to die for us. Had it been an archangel or merely a good and holy person who had died for us, well, yes, it would certainly have been worth noting with gratitude. Yes, I'm sure we'd speak of his name with fondness and thanksgiving, but here we have the Son of God himself, the Son of the Almighty God himself, part of the Holy Trinity, ma bydiw byw, ran o'r drindod, yng nghyngor tri yn un fel dywed Pedr fardd. Let's never forget that plain and simple fact that it was Christ and Christ alone, the Son of the Almighty God, that died for us. Ar ail bwynt, the second point. Fe welwn gariad tuag atom ni nid yn unig oherwydd bod Crist wedi marw drosom, ond am ei fod wedi marw drosom pan oeddem dal yn bechaduriaid. Not only did Christ die for us, but he died
when we were still sinners. Do you know, what a marvelous, marvelous act of grace and love that Christ should die for us, not when we were saved or reformed or penitent people, but as sinners. Ac nid pechaduriaid sy'n pechu unwaith neu ddwywaith, ond yn pechu drwy'r amser. Drwy'r amser ac yn dal I wneud. We are continual sinners. Even after coming to faith and belief in Jesus, we still sin, don't we? In thought, in word, and in deed. We are habitual transgressors, as it were. Well, some may say, well, dear me, you've been a little harsh now at the beginning of a new year. I haven't murdered anyone. I'm not a murderer. I haven't stolen. I'm not a thief. Do you know, I'm not talking so much about that. Who among us hasn't broken the Sabbath? Now, I certainly have. It might not be considered one of the worst sins of all, but it's in the Ten Commandments, dear me. Who among us can say, in all honesty, that they've never ever taken the Lord's name in vain? Who among us can say, in all honesty, secretly, perhaps in one way or another, haven't we coveted our neighbour's possessions in some way or another, sometime? Who among us can say that we have loved the Lord with all our hearts, not a part of our hearts, with all our heart and with all our mind and with all our soul and with all our strength? I haven't. Dim un. Does yr un ohonom ni yn gallu sefyll o flaen y fath gyhuddiad. Yet here I am, at this communion table, guilty as charged, standing before you, having broken these commandments and many, many others of Jesus' teachings. But you know, the sweet and blessed thought for each and every one of us today and this new year and every day is that Christ died for us when he knew full well that we would be continual sinners. Nid am I fod am I ni aros fel pechaduriaid, wrth gwrs. It shouldn't be our aim to remain as sinners. That's the thing. We shouldn't remain as sinners, but strive ever onwards and upwards toward perfection. We won't gain it this side of eternity. Of course we won't. Ond dyna'r nod, dyna'r uchelgais. Mae fi'r pechadur pennaf fel yr wyf, wynebaf I galfaria fel yr wyf. Martin Luther, apparently, he said once that he imagined the devil coming to him and saying, Martin Luther, you are lost because you are a sinner. And he answered him, thank you, Satan. Thank you, Satan, for saying that I'm a sinner. Because inasmuch as you say I'm a sinner, I answer you, Christ died for sinners. And if I'm a sinner, he died for me. Diolch iddo. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. A'n braint a'n anrhydedd ni y bore yma, fel ym mhob oedfa gymyn wrth fwrdd y cymyn yw I dderbyn yn wylaidd ac yn ddiolchgar o'r rhad ras yna sy'n cael ei gynnig I bob yr un ohonom ni yn ei aberth drosom ni. Ac gogoniant yw enw tragwyddol. Amen. And we say together, the church covenant, which you will find in the back of your hymn books, a cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd trwy gymorth Duw I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau I rannu'r efengil, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd.
And we read from Paul's first letter to the Corinthians as he notated the Last Supper. Canis mae fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch ef ei torodd ac y ddywedodd, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff yr hwn y dorri'r trosoch, gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi gan ddywedyd. A cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yr yfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd on I ddelo. Gawn ni droi yn awr at Dduw mewn gweddi. Let us turn once more to God in prayer. Let us pray. Unwaith eto mae'r bwrdd wedi ei pharatoi a'r gwahoddiad wedi estyn. Y symlaf o brydau mewn ffordd, ond eto I gyd y wledd fwyaf ryfeddol a gynigwyd I neb erioed. Christ is here among us, inviting us as his people to partake of the bread and wine, offering us lasting nourishment not only for our bodies but for our souls as well. Daiwn yn awr yn ein hangen ni, daiwn yn ein gwendid, daiwn yn ein gwacder, a hynny mwyn I ni gael ein llenwi a'n digoni yn ei ras a'i aberth drosom. Amen. Ac wrth I ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell. Gofiwn iddo gymryd y bara a'i bendithio, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd. Hwn yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn. Gnewch coffa amdanaf. Bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a estyn i'w ddisgyblion gan ddywedyd, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac a gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. Weddiw, let us pray. Arglwydd Iesu, I ni wedi cofio dy farwolaeth ath aberth drosom. I ni nawr yn dathlu datgyfodiad, ac I ni'n gorfoleddu unwaith eto yn dy gariad anrheithol tuag atom. Go with us now as we leave this communion service, and help us to share with others what we have experienced here today. Fel bo I eraill trwom ni adnabod cariad Duw. Amen. And we sing seated to conclude our morning communion service on this, the first Sunday
of 2023. And I think I quoted these lovely words during the prayer. They're lovely words for the beginning of the year. 92. And I'm sure we do think often, beth fydd varhan, that second verse. What will the year hold for us? Beth fydd varhan ar hyd ei misoedd maith, nes gwn fy niw, ni fy nhw'n wybod chwaith. Ai hyfryd ddydd, ai nos dymhestlog ddaw, bodlon, os caf y maflid yn dy law, 92. Let us commit ourselves to God in prayer. Heneiddi ar greadigaeth, palla dyn, diflanna oesoedd byd o un i un, cilio popeth, un o hyd wyt ti, y digaf newid ddiw, o arwain fi. A gollwng ni yn awr o dad nefol, o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.